ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر تاريخ السلام عليكم علي عبد الله ميرس بدل كل فجر تاريخ مثل سلاغ برنامج كايكو اد مثل سلاغ ميهار اورغون ميغنستم دا عيسى عليه السلام واها كايكو ميرس برنامج كوريگن گستباني الشيخ عبد الله جميل اد فجر تاريخ مثل سلاغ برنامج تا ادوسم گندوا بيفنا گودان فدين اورغون مي واها دكو مدني عيسى عليه السلام بهگوتو එම පොහොන් අලුන්ම වාහදක්කම ගොස්පවාණි නසාරයන්ගෙන් ගොල ඉන්ජිල් තකා බෙහෙගොතුන් එගොතුන් මයන් අල්ලාහ් ඉසාක් ෆාන බාවිලෙවි එම්මෙ ඉන්ජිල් එක්කම එහෙන්නමස් එමිහුන් එත බයවර ඉන්ජිල් තකගෙන් ගොලකම අදි එයින් කොම්මෙ ඉන්ජිල් නෝනිය ඉන්ජිල් ත එන් ඉන්ජිල් අනේ ඉන්ජිල ෆොසවර කම ඉන්ජිල් ත ලියෆවා තාරිඛ් තවස් තෆාත් කම අදි ඒගතරෙන් බයන් ඉන්ජිල් තක අස්ලු ඉසාක් ෆාන වාහක ෆොල් දෙක්කි බහුන්නුන් එහෙම් බස් බහුන් ලියෆවා කම සරුණ වාහදක්කා ෆවාන میرے وسمائن اللہ اذن فلاح کو اتر معلومات تک تیبے فرنا گنستے تو علم مسئی قرآن میرے پروان فشم کو تم دنوان الشیخ ابراہیم احمد آدے اگون میں انجیل توگے واہک حقیقتگا می دکھنی وس حالگ می تیدو فتگے کم بیان کرم کرنو එකම کو ඒ فتوگا وا باطل කන්දත බයන් කොද්දිනු ගතුන් می واහත می දක්කනි ආදේ ඉන්ජීල් යෝහන්න ලියවුනි ඉසාක් ෆානු උෆුල් ලවිතා එතකන් අහරු ෆහුන් කම mi annubuwat wal anbiyaga muhammad alayhi sabuni bayan korawani fotuga bunani mi fadliwun mi haki yuhanna bun zubdi kama mi masihuge dariware nun kama ennames nasorange gina mihun mikama nota nasora dinu gina ilmeri mikama inkar kura kama ebamihun bunani mi fadliwuni miladin devana karunuga iskandariyage madrasayage dariwarun toke kamga de mi wahakata rasul anbiyaga abdul wahhab an najjar wani bayan korawafa adwes ega bayan වෙෆාවේ නසෝරායන්ගේ ෆසතේක ඉල්මුවරින්ගේ කොමිටියකුන් බලාහිද මෆෝ එන්සයික්ලෝපීඩියා බ්‍රිටානිකාගේ බයන් කුරා ගොතුගා මිකන් උතිවස් හම මියසූලුගේ මතිනේ ආද ඒග ආකේකි ඉන්ජීල් යෝහන්නාගේ අකි එව්වෙ ශක්කෙන් නැති බයන් කරවේ ගොතුගා එකුලවාලේෆාවා ෆොතකේ මානේකි මිහුන් අමිල්ලෙන් හදාගෙන් ලීෆාවා ෆොතකේ මිෆොතුගේ මුසන්නෆ් පොප් යෝහන්නාකි මත්තා දිමා ඉන්දකොළ ෆරාතිකේ mihen mi bunanje sabaki mi fotuge katib mi fotuga enaki isak faanuge hawariyekama dogu dawa ko faume eme mi ingresin emihun nge terega emme rangal fotekama bala f encyclopedia britannica ga emihun mi injila medu bunefawa bunu mi injiluga isak faanaki kalekama eba bune den algon menne enge kirit quranuga isak faanaki kalekama buna mihunna meduga allah taala باولا باه بسفلو ابا وي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم معنی کی ہم کشورن اللہ کی مریم گفان کے درکلون المسیح عیسی گفان کو بنا میہن کافر وجے اہنکم وانم می کافر کو لیفا باطل فتکن میہا حساب سرگن من ہم ثابت وجے نون تو می اگن کے سوال کی انس مزمان کے مسیح کنیسا تکن ام بوڑ برونی emihunge usul taka khilaf aqeedae oin mifatuge macchekkan ei hagegatuga mi bunanjehe wahaken emihun emme sahafatekkamuga mi balani kandeligen emihunna wes mihama bodu dogekkan ge fekkan mi sabit kama ekige bunanjehe ecche ei emihunge terega tibi ilmweringe fasateka mihun committee ekun bune mi hamma bayaku mihun amille dogu wahakatake ekulawagen difo foteke de mihawaruge mi tede sabit kurima wes emihunge terega emihunge kanisa tawga emme boda bele fote gotuga mioti mi foi himanafa emima sahha gotuga isa faana bawale fote nunkan kandelikan engienge tibe emihun efotan amal koram dakan ei isa faanu ge machan allah bawale vidin emihun beenuha goten hada badal kofawa kan hama menduruge irfaden enge rangalu hekkekan algon menna mi wahak takum sabitwe ade kasul anbiya abdul wahhab an najjar bayan korvi miharuge huriha injiyuta ki wes miba mihun tahrif ko badal ko fa fiteke adi ei allah taala isa alayhi salam go macce bawalevi injiyuta ke nune adi efaitawge evve sanade nekkamga adi mifaitawge
itubare ves nekamga adi migawa khabartaka hukumta ki Allah bawalevi taketi nunkamga nota Isa gfanan Allah subhanahu wa ta'ala bawalevi taketi nunkamga den wahakata liyamun dairu ege terega kommes minwaraka Allah bawalevi kamaka gule bahe ves annaniye ekahal usula kunne mi wahakata bayan famyonone ada Imam Muhammad Abu Zahra liwa gotuga muhadarat fi an-Nasraniya ga safa 49 ena bayan kurani Yohanna ga Injil lefa wani Isa ga faanaki kalekkan sabit kurumashe ei ege kuriege tin Injilu ga sekam ga wahaka dakka fa nuwani koshe min engeni hage gotuga nasora Isa ga faanaki kalekkam qabul ko egotan amal kuram feshiru eba mihun amilla lefa wa Injile gaves mi wahaka nekkame mihawara mikanka sabitu wairuwes emihun mikanka hama migoy gota hada liyemun dakan ei algonmen mitaga faha kura nuktayaki ade miwahaktakan algonmen mi ishare kurani hagegatuga kirt qur'anaki kurin bawalebun faitakan hekidi tasdiq kura fataka watiya qur'an bawalebun kurin bawalebi faita mansukh kuravikan hamako dinuma adi faita mansukh we dieru faita wani eba mihun amille eha bodan olwala fa kamga bayan kurmataka Al-Ustaz Musa Nizar ade awun Isa alayhi salam bawalevi fatuge wahaka dakkarugade injiluge wahaka algun mi dakkamuge daruga tibe fona darno men gendani hagigatuga mihar algun menna kristianun egengule faitta injiluge duga engule faitta ki ei sahha faitta ke nonkama adi e faitta hoga emihun eki goigota lefa hori Isa fana nisbekofa lefa hori wahakata kiwes e algun men muslimun qabul kuragatuga ei sahha tedu wahakatake nonkam wara rangala algun men qabul kuran jehe ade mi sabtaka taka algun men kurin westenne fada mi wahakata hoga tafsilta ade injilta lefa wa gota injilta duniyega algun men na hamen asfa wa gota e gahuri kantatoga wahaka miha tafsilu ka algun men ehunterena darnaw mi kendani mikama be gotun algun men muslimun qabul kuran jehene haqiqataki nota gotaki ei kit qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala miya gole gotum bayan qur'an fa goin ade mikwaha tak kit qur'an ge suratul maida ge haddiha devana ayatun fashige Allah subhanahu wa ta'ala agurmenna bayan ko deva fe ade haddiha devana ayatu ge Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'an fa noni ade isak fana behe gotum emihun injilta hoga lefori wahakata ki hagigata nonkam miga warangal engen miyat hoga man agurmen badal miyat Allah wahi qur'an fani laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani israila a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar miyat ge mane ki hama kashon Allah ki maryam fanunge tarikalun al-masih isa fanu kama buni mihun kafir wejje al-masih isa fanu vidalwe e israel ge darinnewe tebe mihun man Allah ge kibe alukan kurashe ei timan haddawa bodu kore viras kalange adi tebe mihun wes haddawa bodu kore viras kalange hama kashor man Allah ge kibe shari'a kura miha hama kashorun man Allah emiha ge macca swarge haram kurevye emiha ko wade onnana tanaki narakai aniyawariwa mihunnan ehiterin kamuga nasru verin kamuga wane bayako nove ade hama mi merum ade ei nasarain isa fana behe gotun emihunge injil tahuga lefa wahak tahuge dogukan anek kavs Allah subhanahu wa ta'ala agurmena bayan ko devani emihun isa ge fana ki kalekkama bunuma mi wahak tahuge wahak ade Allah subhanahu wa ta'ala e tinkawonta kalange kamar nisbekko nota tinkale wakamuge mi kabul kurunta emihunge terega atima mi wahakata kavves qur'an wani raddu difa ade maida surat haddihe timwana ayatuga mi wahakka behegotun Allah wahi kurawani laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim miyatge mane ki hama kashor man Allahi tinegge timwane ebahi kristianunge terem bayko kabul koggen tibe gotuge mati man Allah ki tim baakon ekulevigen wa kalahu kamuga bunimihun kafir wejje kan kashaware ekkawanta kalaage menuwi ilah ko nete ebamihun ebona bunun hotta nulinama
hama kashawarums ege tereng kafir ve mihunna veendenivi azab libenekan kashaware ade mi ayatakun agul menne enge mi dia wahakeki isak fanuwes ade isak fanuge bas fultakun agul menne kit qur'anu asfa gotun enge gotuge ekalek fanuges mi wahak wani do korawaf ade Allah subhanahu wa ta'ala ves emihun ebona basta mi otti kit qur'anuga do korawaf ade wahak dogekkan ras sarihak ko bayan kofa isak fanu vidalu bas fula bada agul menne fene mikoma behe gotun ade isak fanaki kon kahala bekaletto ekalek fana behegotun agul men kabul kuran jeheni kihinetto miwahaka mikama behegotun meskit qur'anu ga agul men wani bayan ko deva maida suratuga hadiya faswanayen agul men balaruga yatuka me onnani mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون هذا miyatuge maaneki marimuge faanuge tarikalun al masih isa ge faanu ei rasulahu kamuga nuni noe ekalek faanuge kurin rasulun faayat vedekan kashaware ekalek faanuge ma kamulun naki deen qabul kurawwa tedu kurawwagen innevi teduveri anhe sahibeke ehenihe mistakum wes ka ule faden kaatakati farikuluwa uluwa kamuga edema kamulun wiye tima raskalang eba mihunnan ayetta bayan ko devani konfada kunkan kalek faanu dekawada gannawashe den efahu hagguge magun eba mihun ekiba veveni konfada kunkan kalek faanu dekawada gannawashe ade mi ayetta awun mi dannawali mihar awun mi dakka wahakataka munasab ayataka wative ade emme bodan awun men bayan ko deveto mi uleni kit qur'anu ga ade awun men muslimun mi masihi dina behegotun qabul kuran jehe qabul kurunta mi ayatoga banko defawati adi mi ayatoga aliga agul men aqida bawam ve goy warangale benge enames masihi dinuga muqaddas fakkam gawa injil abehegotun agul men tafsir ko me baladaruga mi fennani miya mulin tafat wahakatake ade ehmima mige hagigataki agul kurim westenne fadan isak fana behegotun ituru dogo wahakatan emihunna deke fa waka ehma mi agulme muslimun denigannavi echeki mi wahakata agulme tafsil ko dekkamuge beenumaka waswanimi ade mureh beflum wasa ishar kurawa faden emihun miharu e tawawagen ule isa dinaki emihun amilliya badlu ko fa wadine ei hagigate nunka agulme takuraru ko midani dannomu hagigatuge ei agulme komen emihunna beinsafumu gotun dakka wahakennu ei hama hagigata wati algunmen tereng bay mihunen ei sahha dineka nuna sahha mazhabakan qabul kurevidane ennos ei hagigata nunka algunmen e mihunna angadinu gotu miwata midakkani den kurimwese huriya behfulans ishare kurawa faden mi injiyetoga mihunna tafata kiyes mi sahha ecce nunka algunna dalil kodde mi wahakatake ei sahha fate kamga nuada sahha injiyetake kamga wanama ege hunnen jeheni e wahakatake ei ebbekelege macca maayin Allah baawalawe fatikam gawanama efatuga hunnen jenis evwahakatake algunmenge maayvege ma islam diinu kamige algunme mi maay fatikam gotuga mi gengula kirut qur'anu ege billion copy ekkam gavies ege emme lafzevves adi emme akurevves adi emme fiyekves badalen asene em algunmenne ebenge e sahafatekka enwas nasara mi gengula injiyataga mi emi huriha injiyata kiwes en injila anen injila warabor tafaateke huri adi en injila anen injiluga eggotegas gule kale chitake vesne komme miheku liwuna foteggas meunani emiheka rangal gottaka efaita lieva ehma mi algonumna hama kaneligen eba dalitan eba nenge mi sahaichen unka alistas Musa Anwar ade mi har awon me tibrfonna me genestini injil Yohanna behegotum modamat kore efoga denga awon balayani mi injita ko terega himene injil hennes mi injilaki ebes halega nasara diinuga mihun qabul kura echenno ei injil banaba age mekam sabtake wese bori ade mi kuringa awon me waha dekki mi ko awon denne wihen me masihin emihun gaatuga me sahhakan qabul kura hatar injil ei adi injil toge halat awon bayan ko dini mihar awon me kurmati gamati murin adi tafsile ka awon beenuwane injile sobaki mi injilaki masihi dina islam dina gulwade
ಗುಳುವಾದೆ ಬೊಳಕಮ ವೆಗೆನ್ ದಾನತಿ ನುವತ ಮಿ ದೆದೀನುಗ ದೆಮಿಲ್ ಗಲ್ಲಿಫಾವಾ ಗುಳುಂ ಕಮ ಬೆಸ್ ವೆದಾನ ಕಮಟ್ಟಕ ನಮಸ್ ಮಸೀಹಿ ಕನೀಸಾತಕು ಎಬ್ಬೆಸ್ ಹಾಲಿಕ ಕೊಡುಂಗ ಅಗೊಂಡು ಇಶಾರೆ ಕೊರೆ ಮಿಂಜಿಲೆ ಕಬೂಲೆ ನುಕುರೆ ಅದು ಮಿಂಜಿಲ್ ಅರಬಾ ತರ್ಜಮಾ ಕುರನೆ ಮಿಲಾದಿ ಪಿಹಿವನ ಗರನು ಫೆಶನುತನ ತರ್ಜಮಾ ಕುರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಲೀಲ್ ಸ್ವಾದ ಮಿಂಜಿ ತರ್ಜಮಾ ಕುರ್ ಮಫಹು ಎಯಾ ಬೆಹೆಗತುನ್ ತಾರೀಖಿ ಇಲ್ಮಿ ಮುಖದ್ದಿಮಾಯನ ಲಿಯುಬಾಫಾವೆ ಮಿಲಿಯುಂ ಆಮುಕರವಿ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ರಿದಾ ಏನೇಸ್ವನಿ ಮಿಂಜಿಲ ಬೆಹೆಗತುನ್ ಕುರಿಂಗ ಅಗೊಂಡು ಇಶಾರೆ ಕೊರೆ ಮರದಿಗು ಮುಖದ್ದಿಮಾಯ ಲಿಯುಬಾಫಾ ದೆಂಗ ಅಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ನಾಬಾಕಿ ಕಾಕ್ತೋ ಬಲಾಲ ಬರ್ನಾಬಾಕಿ ಮಸೀಹಿಂಗೆ ಕಿದ್ದೀಸುಂಗು ತೆರೆನ್ ಕಿದ್ದೀಸ ಕಾಮೆದು ಎಬ್ಬೆಸ್ ಮಸೀಹಿಯಕು ಇಂಕಾರೆನ್ನು ಕೊರೆ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ರಸೂಲುಂಗು ತೆರೆನ್ ರಸೂಲೋ ಕಮುಗಾಸ್ ಎಮಿಹುಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆ ಮಸೀಹಿಂ ಎತಮುತಕೆ ಮತಿಗಾವ ಗಾಮೆ ಫವಾ ತಮುತಕ ತೆರೆನ್ ತಬೆಕ್ಕಮ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾಫಾನಿ ಅದಿ ಇಂಜಿಲ್ ಬರ್ನಾಬಾಗಾವ ಅದಿ ಎನುವೆಸ್ ತಫಾತ್ ಇಂಜಿಲ್ ತಕ ದೆನೆ ಇಂಜಿಲ್ ತಕ ಮೆ ಹುರಿಹಾ ಇಂಜಿಲೇಗಸ್ ಬರ್ನಾಬಾಗೆ ವಾಹ ಕಾಸ್ಪಾವೆ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಮೆ ಮಸೀಹು ಏನಾಕಿ ಎಕಲೆಫಾನು ಇಖ್ತಿಯಾರ ಕೊರ ರಸೂಲುಂಗ ತೆರೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಮೀಹೆಕ್ಕಮ ಹಿಮನು ಬಾಫಾನಿ ಅದಿ ಎಕಲೆಫಾನುಗೆ ಅರಿಸ್ ಮೀಹೆಗತುಗ ಮೆ ಬರ್ನಾಬಾ ಹಿಮೆನೆನಿ ಅಬದಿಸ್ ಎಕಲೆಫಾನ್ ಅರಿಹುಗ ಉಳುನು ಮೀಹೆ ಎಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಮಸೀಹಿ ಫೊತ್ತಹುಗ ಏನಾಕಿ ಹವಾರಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಮುಗ ಹಿಮನಾಫೆ ಎನ್ನುವೆ ಏನ ಹಿಮನಾಫಾನಿ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗ ಹವಾರಿಂಗೆ ದರ್ಜ ಲಿಫಾವ ರಸೂಲುಂಗ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ನಾಬಾ ಹವಾರಿಯಕ ವಿಎಸ್ ನುವತ ರಸೂಲ ಕಮುಗ ವಿಎಸ್ ಮಸೀಹಿಂಗಾತುಗ ಏನಾಕಿ ಹುಜ್ಜತೆ ಎಮಿಹುಂ ಕಬೂಲ್ ಕೊರಾಗತುಗ ಏನಾಕಿ ಈ ಮುಲ್ಹಿಮು ಕುರನು ಮಿನುವಾನ್ ಮಾನಕಿ ಏನೆ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಕುರಿಫಾವಾ ಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಮೀಹೆ ಮೊರಿಖನ್ ಬಸ್ ವಡಾನಗತು ಎಂಜಿ ಬರ್ನಾಬಾ ಕಿ ಎಮ್ ಖದೀಮಿ ನುಸ್ಖಾಕ ಫೆನಿಫಾವನಿ ಇಟಲಿ ಬಹನ್ ಲೇಫಾವಾ ಎಚ್ ಇಂಜಿಲ್ ಒತಿ ಬ್ರೂಸಿಯಾಗ ರಸ್ಕೆಫಾನು ಮುಸ್ತಶಾರ್ ಕ್ರೀಮೋಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗ ಮೀಲಾದೀನ್ ಸತಾರಸ್ತೇಕ ನುವವನಾಹರು ಎಫೋ ಲೈಬ್ರರಿಗ ಹುರಿ ತಗತಿ ಮೀಲಾದೀನ್ ಸತಾರಸ್ತೇಕ ತೆರೀಸ್ ಅಬ್ಬನಾಹರು ವಿಯನಾಯ ಬದಲು ಕುರೆವನು ಕುರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ನುಸ್ಖಾ ಫೆನ್ವಫೋ ಮೀಲಾದೀನ್ ಅಶಾರವನ ಗನು ತೆರೆಗ ಸ್ಪೇನ್ ಬಹನ್ ಲೇಫಾವಾ ಬರ್ನಾಬಾಗ ಇಂಜೀಲುಗೆ ನುಸ್ಖಾ ಫೆನನು ಎತರ್ಜಮಾ ಇಂಗ್ರೇಸ್ ಬಹ ಬದಕೊಫಾನ್ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ ಕಮುಗಾವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಮುಹಕ್ಕಿಕುಂ ಬಯಾನ್ ಕರೊಬ್ಬಾ ಗತುಗ ಸ್ಪೇನ್ ಬಹನ್ ಲೇಫಾವಾ ನುಸ್ಖಾ ಗಸ್ಲಕಿ ಇಟಲಿ ಬಹನ್ ಲೇಫಾವಾ ಇಂಜೀಲ್ ವಿವಾಹಗತ ಮುಹಾದರಾತುಂ ಫೆಸ್ ನಸ್ರಾನಿಯಾಗ ಅಲಿಮಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬೂ ಜಹರಾ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವೆ ಅದೆ ಅಲ್ಗುಣ ಹೇವನಿ ಮಿ ಬರ್ನಾಬಾ ಬೆಹೆಗತುಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಸ್ ಎಚ್ಚ ಇತುರ್ ಕುರವಾನ ಅದೆ ದೆಮ್ಮೆ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಇಂಜೀಲುಗ ಐಸ್ವಾವ ಕಂದತ್ತವುಗೆ ತೆರೆ ಹತರು ಕಮ್ಮೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀ ದೇಹವೆ ಎಂಗೆಂದೆ ಫುರುತಮ ಕಮಕಿ ಮೀ ಇಂಜೀಲಕಿ ಮಸೀಹಕಿ ನಬಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಕಮ ನುಬುಣ ಇಂಜೀಲೆ ಅದಿ ಮೀ ಇಂಜೀಲುಗ ಮಸೀಹಕಿ ಇಲಾಹಿ ಕಮಕವೆಸ್ ಬುಣೆಫೈ ನುವೆ ಹಗೀಗತುಗ ಅದೆ ಮೀ ವಾಹತ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಕಿರತ್ ಕುರ್ಆನ ಬಲಾಲ ಫಿಯಾ ಹಮ್ ಕಿರತ್ ಕುರ್ಆನ ವೆಸ್ ವರ ಸರಿಹಕ ಎಬ ಸಾಬಿತುವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರ್ವಾ ಫನ್ನನಿ ಮಾ ಕಾನ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅನ್ ಯತ್ತಖಿದ ಮಿನ್ ವಲದಿನ್ ಸುಬ್ಹಾನ ಮೀ ಸುರತ್ ಮರಿಯಂಗೆ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ವನಾಯ ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದರಿಕಲಕು ಲಿಬಿವಡಿಗೆ ಒತ್ತುಮಕಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ರಸ್ಕಂ ಫುಳಾ ಎಗ್ಗೊತಕ ವೆಸ್ ಏಕಶೀಗಂ ವಾಕ ಮೆನ್ನೂಣೆ ಏಕಲಾಂಗೆ ಹುಸ್ತೋಹಿರುವಂತ ಕಮಾಯ ದೇವಣ ಕಮಕಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲುಗೆ ಜಮಾನುಗ ಜಬಹ ಕುರುಮ ಹುಷೇಳಿ ಎಬೇಕಲೆಗ್ಗೆ ಫಿದಿಯ ನುವತ ಫಿದಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ಬೇಕಲಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾಣುಕಮ ಮೀ ಇಂಜೀಲ್ಗ ಬಯಾಂ ವೆಫಾವು ಹಾಗೆ ಗತುಗ ಮೀವೆಸ್ ಮಸೀಹಿಂ ವರಬ್ಬೊಡಂ ಒಳುವಾಗೆ ಲೀಫೊಯ್ ವಾಹಕೆಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಫೊಯ್ತವುಗ ಗಿಣ ಫೊಯ್ತವುಗ ಮೀ ಬಯಾನ್ ಕುರಣಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಜಮಾನುಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣ ಮೀ ಎ ಜಬಹ ಕುರಂ ಹೋಫೆಂ ಫುಳುಗ ಐ ಫೆನ್ವಡೆ ಆಗತು ಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಕಲೆ ಫಾಣು ಜಬಹ ಕುರವಿ ಇಸ್ಸಾವುಗೆ ಫಾಣು ಕಮಶೆ ಏ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಏರುಗ ಹೊಣ್ಣವಿ ಹಮ ಎಕಣಿ ದರಿಕಲಕಿ ಮಿಕಹಲ ಗೊತಕ ಮಿ ವಾಹಕತಂ ಎಮೀಹುಂ ಬಯಾನ್ ಕೊಫ ಹೊಣ್ಣನಿ ಏಕಮಕ್ಕು ಎಯ್ ಹಗೀಗತ ಖಿಲಾಫ್ ವಾಹಕೆಂ ಎಯ್ ಇಸ್ಸಾವುಗೆ ಫಾಣ ಬುರ ಕುರಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾಣುವಣಿ ಲಿಬಿವಡ್ಯಾಂಫ ಏಗೆ ಎತಂಗ ಹರಗೆ ಫಹುಂ ಹಗೀಗತುಗ ಇಸ್ಸಾಗೆ ಫಾಣು ಲಿಬಿವಡೆ ಆಗತಿ ಎಹೆಮೀಮ ಎ ವಾಹಕ ಎ ತಾರೀಖಿ ಹಾದಿಸಾತಕ ಅಸ್ಮುಳೆ ಖಿಲಾಫ್ ಗೊತಕ ಎಮಿಹುಂ ಲೀಹಾಮ ಕೊಫಾ ವಾಹಕೆಂ ಮಿಫದ ತಿಮ್ಮಣ ಕಮಕಿ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಮಿದುನಿಯ ಫುಣುವಣ ಕಮ್ಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಖಬರ್ ಇಸಾಗ್ ಫಾಣ ದೆವ್ವಿ ವಾಹಕ ಮಿ ಇಂಜೀಲುಗ ಬಯಾಂ ವೆಫಾ ಎಬೋಯ್ ಮಿ ವಾಹಕ ಸ್ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂಗವಾಫವೆ ವೈದ್ ಕಾಲ ಈಸಾ ಇಬ್ನು ಮರಿಯಮ ಯಾ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲ ಇನ್ನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಲೈಕುಂ ಮುಸದ್ದಿಕನ್ ಲಿಮಾ ಬೈನ ಯದಯ್ಯ ಮಿನ ತೌರಾತಿ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مي سورة الصف هون آية مياتك معنى يدي عيسى بن مريم بني إسرائيل ودال وهند بني إسرائيل هم كشورن تمن كليك فانكي تيبامي غاتا مان الله فنوي رسول كيمه تمن كليك فانك كورين اسفا توراة حكمتا تمن كليك فانو تصديق كرمه اي تمن كليك فان فهوغا أحمد كي رسولك ودانوانكمගේ උෆාවෙරි خبر ඉවමෙ ಹತರುವಣ ಕಮಕಿ ಮಸೀಹ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ನೊತ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಸಲೀಬನ್ ನೇರ್ವೇಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕತ
mi barnabaga wes bayan wefa eboy ekam wegen diei nuta soliban erwuni ekalek faano ge sifa jifawa mi hekama mi barnabaga ebe bayan kore emi heki yahuda al asqariyuti ade mi huriha wahakatan algonme balala ruga algonme hagegatuga hanan koren jehe ekkamen eboy ei mizamanuga Allah Taala baawalevi injil mihar wahakeki Isa alayhi salam ga macca baawalevi injil mizamanuga miharu hagegatuga fenna karnete adi eya behe gotun evves kahala hekke miharaku ei miweni fotaki ei Isa alayhi salam ga macca Allah baawalevi injil hama akurun akura lefa foteke ehem bunave baruge evves fote miharaku fenna karnete adi injil miharu mi wani e onnamaves mansukh ve neti gosfe ehmi miyaku Allah baawalevi huriha fittaka ves kirt Quran fiyawa hen huriha fote ves ekalange wani hagegatuga mansukh kurawafe adi algon men muslimaka ade hagegatuga mi mansukh me bune bay fahara algon men tere bay mi huna nengi hinga dan e fotaki ei ege hukumta batil foto gotuga lawwafe wani en amal nukurave fote gotuga lawwafani adi miyako Allah baawalevi huriha fotaka ves algon men imam wan jehekan ei sabit kama kama mitagas fa kurun jehekame adi mi faittakan imam wa mi jeheni ei jumla gotigge den miharu algon men mitiba dostawga algon men ulen oi dine gotuga Allah ruhiwadigem wa dinaki Allah hazratuga dine gotuga kanalifai dinaki ei islam dine minukta salwan men handa koranga bejhe islam dine tabawmaki kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ga risaatu qabul ko ekale faana baawale bun fay qabul ko gen efotuga wa gota amal koramun gendiume Allah wahi korawani inna dina inda Allah alislam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب مي سورة آل عمران ಗೆ ನವಾರ ವನಾಯೆ ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತುಗೆ ದೀನಕಿ ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನೆ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಎಬೇಕ ಫೈತ್ತ ಬಾವಾಲೆವುನು ಮೀಹುಂ ದೆಬಸ್ವೆ ದೀನಾ ಮೆದುಗ ಖಿಲಾಫೆ ಗತಿ ಹಮ ಎಮೀಹುನ್ನ ತೆದುಮಗು ಎಂಗುಮ ಫಹುಗಾಮೆ ಅದಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಹುರಿ ಅನಿಯಾವೆರಿಕಂ ನುತ ಹಸದೇಟಕೆ adi fahe mang Allah dakwa faalwegen wa dalilutaka kafir wa mihunna medu hisab bellumuga mang Allah avaswe wadigen ve ade mi wahak tan algon hama bayan kolli mitaga algon men mi dakka wahaka taka gole gotum visnairuga mi zamanuga islam deena nun hen deenaka uleve ka shennen ei ehen deenaka ule ko nya Allah hazratuga ei mi hek uleni ki deenaka nune ehem bunumataka algon mi wahaka hamti ve fulna mi aris kolli mi wahaka algon men handanuga abadwes bahatan jehene minukta abadwes hituga harulafa hunnam wane mi ishare kollan algon mi wahaka bayan kore adi musa nizarwe salgona hiwani itur kollane barnawa behegot ade injil barnaba behegotun algon men fennan hore malumataka badar demme alustaz musa anwara arshak ibrahim ahmade fa kore nuktata algon men hama bayan kore ngoti khasako algon men mi eme boda fa kore ekamaki me injil barnabaga me kristianun e fay gabodo nokora avesawaki ei emihunge emme bodati akida em bodati masataka me injiluga hori wara boda khayal tafat gotegga ehma ei agulme mitaga me eme boda agulme engenje noktata ki ade mega kore me boden emihun bone isak fano ai ade me denawni nasara me bonani isak fano mi dunien ai emihun insanunge faratun kore fawa kufafatake ge badaluga ekalek fano ekamattaka qurban wadagatu mattake ade ehmima mi insanunna kore fafata ekalek fano mi soliben eroma ekuga emmenge faratun filagen dane mi har faratama mi masalagaws alwmen ngene mi injilu ga mi ittifaq onwaka devana masaleki isak fano ki allah ge darikaleke buna bunu mugaves mi injiluga khayal tafat febe nota mi masaleka barnabaga egotaka waakadaka fenne ehmima jumla gotekka awulmen mi injil barnaba behe gotun mi fennange malumataka badaruga fotaki kurin awulmen bayan kuri hataru injil ade awulmen kurin bes
me lokaya yuhannaya murqissa mi injil tahoga dakka fori me zamanuge nasarainge aqidage muhim masataka dima idikol wahataka dakka fori injil kan algon menna mengen jehni esaba hore emihum wes kristenu wes injil kabul nokra kamengen ar engodanna faden algon mihar kuriya migendeni isa alayhi salam go wahaka isa alayhi salam go wahake kis algon men war tafsil ko tibe honna hoshala mungenda wahake ennos mi mihar kangas algon men dimagan ole war bodu masatake wes mi geterege behimene nasarainge maqsadaki muli duniyega nasara din feturun kama wative algon men hama wes mi onneni mihar mi asarta forafa algon hama mi asaru forafa vikamga yes algon men ki mikan rangala danna bayakamga wanama mi asar algon men ka ma boda kan foran hagigatuga mi injitaka adi minum wes kantataka behgotun algon men ehun terina maulumat mi hoshalani mifada nurakatri wabatakun salama tiuma algon den kuriya gendima dannawalani musa anwara آدمی اگر میں انجیل برنابا بلالر انجیل برنابا بهگه تو موسوات الميسرة في أديان والمذاهب المعاصرة كبيان كفاوي برنابا إكفاني ابن الوالد نمون إنا كي لاوي قبرس طاهر صاف ميهك مي مرقس کے بڑبے بے انجیل برنابا کے فرتما نسخہ فرنی روما کے بابا سکتاس فہگ کے لیبرین نمس انین حتر انجیل میں انجیل تفات ہوئے گے لیکن اتفاق تک بلال برنابا کے انجیل کا بیان کفانی کریں ابراہیم اشارہ کریں اللہ کی عالم تو کے رس کلیں گے ای ارتب سے دے رس کلیں گے ذبح کرونی ابراہیم فانو کے بے فلوں کے تیریں اسماعیل فان اسحاق فان نونے کت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کم کے بشارت میں انجیل برنابا کا بیان کفاوے ادی میں مسیحی صلیبا گرنو کما میں برنابا بسالے کا بنفنوے برنابا تاکید کے گتو کا کلیفان صفر گاوا اہم میہ کو صلیبا گرونی اے یہوذا اسخریوطی برنابا ختان کرم بارولا عیسی فان کی میں اللہ سبحانہ و تعالی فنو نبی ایور تنفو کے بس مچک ندا کما ان بیان کفاوانی ڈاکٹر محمد شالبی اینگا مسیحی مفتگا بیان کفاوانی انجیل برنابا کی میں بگا بیان کفاوا گتم برنابا کی حواری تیرے گا ہمیں میہ کے انجیل کا بیان کفا یسوع المسیح میں اللہ سبحانہ و تعالی شریعت تباہ گمبا گینا میستکم فنی وڈا گتمو فربدن ارا وڈا گتے ایرے ہتردم نمادو گا کلیفان ہیدا کربی ایررمو کلیفان فربدن فابا وڈا گتے کلیفان بار میہن ایین کربو مفو امیہن رسولن لقب دین نوت نندینے امیہن تیرے گا صلیبن گرن یہوذا وسمنے امیہن ننتا کی تفتگا این بیان کفا وے تیرے گا برنابا کے نم وس ہمنے برنابا کی حوالے کا